Oh bos, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini saya nak recommend kawan-kawan kereta ni lah, review kereta ni. Tahun 2018. Honda Jazz Honda Jazz 1.5 punya. Ini bukan 1.3, 1.5 auto. Harga cuma jual 38,800. Ini kereta hybrid kereta hybrid. Lepas tu kalau full loan bulanan 500 lebih aja. Bank boleh ikat 8 tahun, kredit boleh sampai 9. Tak ada lesen pun boleh lah, pun tak ada masalah. Okey, kita tengok engine dalam macam ni. Okey, engine dia. Sekarang dia pakai hybrid lah. Hybrid untuk support dia saja. Untuk support. Okey. Dia isi petrol punya. Isi petrol, lepas tu ni gearbox sudah lain. Sebab hybrid punya City ke Jazz ke, dia masuk gear nok sudah lain. Ini pakai DCT gearbox, DCT. Masuk gear banyak cepat. Okey, dia punya molek semua original lah. Kereta baru, stiker semua ada. Semua ori lagi. Okey, harga jual 38,800. Harga cash body, lepas tu free 1 tahun warranty. Okey. Dalam macam ni. Tahun 2018 tahun 2018 Honda Jazz. Okey, dia sini ada original punya touchscreen player, reverse camera memang ada, masuk gear nok sudah lain. Okey, boleh nampak. Kalau City tahun 2018 sama juga gearbox di City. Kalau hybrid lah. Belakang macam ni. Spoiler, bumper semua ada hybrid. Tahun 2018 harga jual 38,800 harga cash. Kalau full loan bulanan 500 lebih. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari kecil-kecil punya kereta, tapi ini power tadi saya try. Wah, dia masuk gear memang cepat sebab di City gearbox. Kita sini ada sebiji. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.